Demam pendi teh. Roma jong, demam. Jaganya si kamain no sepere tadi kaca. Saya nggak menamain dia, mau beda orang nggak selenon. Iya teh. Sudah jong ngomong lagi beda Roma aja. Oh iya teh, kira sate ya. Ngong, ngomong nodin. Hah? Ya Allah. Apa? Jo lebur tembang ngamain perasaan. Yakin kabeh. Ya make cok le raja. Ciling orang lebar roto dus. Ini gak pengen coba. Apa? Berhenti kiri ke buru. Iya gantian ro. Iya mari nah, persoto kaki na dong. Soto kedere mo ben. Jadi nah. Mas soto kaki. Ayo konten nah. Bensin kok ben geter aku. Ya budun sa palebat ya ada orang gerjelenggeran pas tanon gelenon. Ulakin sa sekolah kin letak ilebele. Cong. Apa teh? Nak cong. Cong. Dia. Mulai beriadan orang cengir selengir rancong. Agelenon. Ulah sa sekolah kin tak ibele. Ya kayak ngetang-ngetawa teh sepuhan saya teh ya. Cek yang kaki wen mangkan aku jatuh ada iki kribi yo. Berapa deh nak udah di kurang kan. Tahu pi buru nak anak lebet ger jelenggeran salah tanon geleno. Narasa sekolah kin letak ibele akhlak sekali. Iya dah iya le. Mun mana anak kana belai tak usah ngibas sekolahan atau bu ustad. Cek mun satia le. Mun beda anak pinter, saya tanya aki anak siapa. Tapi mun beda anak salah atau kelero tengka, saya tanya aki mau ada siapa. Tapi mun beda anak pinter, apa saya sebut anak siapa? Guru na tak milu sebutan sekali. Detik guru rile tak nyaman. Anak mun beda di luar, Arya tugas sering tua. Tapi mun anak beda di dalam pendidikan, Arya tugas ustad. Detik anak ring tua guru, Arya kutu pada aja gale. Beni pas sakapina pas lagi ka guru, pas ring tua tak oma tau le. Ya bener kak, cawacan kaki uru. Cuman dengan kau terpan ngantri aing di abi deh. Pas beda nak anak ger jelengger entang ada tanon gelenon. Aro, kan ngantri aing gila juga. Salah panas. Iya tina geluk kang kopi nyelai.